Thank you very much. Reverend Moli Moli, Honorable Prime Minister Fiame Naomi Mataafa, Honorable Deputy Prime Minister Tuala Tevaga Yosefo Bonifacio, Honorable Minister of Works, Transport and Infrastructure, Olo Fiti Efoawai, Honorable Cabinet Ministers, distinguished officials of government ministries and agencies, distinguished members of diplomatic corps, captain and his crew members of motor vessel Lady Samoa IV, officers of Japanese shipping companies, ladies and gentlemen. It is my great honor and pleasure to represent Japan and to attend this official launching ceremony of motor vessel Lady Samoa IV, a 48-passenger vessel just arrived from Japan last Thursday. Although the arrival of this ship has been delayed because of the impacts of COVID-19, I am very happy to see this beautiful ship floating in Apia port, which marks an important milestone for the friendship between Japan and Samoa. The timing of her arrival cannot be more opportune, since she arrived just in time to take part in the series of activities to celebrate the 60th anniversary of the independence of Samoa. As the theme of the 60th year celebration proudly states, Lady Samoa IV sailed from Japan to Samoa with faith. Polau Malefartuatua. In addition, as the year 2022 approaches its end, this notable event will introduce us to the year 2023, which marks the 50th anniversary of diplomatic relations between Japan and Samoa. Our embassy, together with JICA, is planning to organize several events to commemorate this anniversary. Lady Samoa IV, which features an environment-friendly design with international gross tonnage of 1,200 tons and a passenger capacity of up to 297, was constructed at Setoda Shipyard in Hiroshima, Japan. Her predecessor, motor vessel Lady Naomi, was constructed in 1998. Excellencies, ladies and gentlemen, I am sure that this vessel will contribute to the strengthening of Samoa's maritime connectivity, ensuring safe and efficient sea transportation, as well as enhancing economic and cultural links with American Samoa. In the course of the planning, construction, and delivery process of Lady Samoa IV, we enjoyed friendly and professional working relations with Samoa Shipping Corporation. In addition to the construction and delivery of the vessel, our assistance included the training of the Samoan crew members, who, after their training courses in Japan, sailed all the way from Hiroshima to Apia with her. I would like to thank them for the safe delivery of the vessel to Samoa. I also express my sincere gratitude to all those involved in this project, both in Japan and in Samoa, for their dedication and unwavering support. Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude my remarks, I would like to share with you a tanka, a traditional short Japanese poem of 31 syllables, composed by Nukata no Okimi, or Lady Nukata, in the year 661 AD. She was in the port of Nikitatsu, which was believed to be located near Hiroshima, where Lady Samoa IV was constructed. The famous lady poet was accompanying Empress Saimei in Her Majesty's trip to Western Japan,
and they are waiting in Nikitatsu port for the moon to appear, which also brings a good tide to resume their navigation. The poem goes as follows. Nikitatsu ni funanori sen to tsukimateba, shio mo kanainu, ima wa kogiirena. Let me present a rough translation. At the port of Nikitatsu, we have been waiting for the moon to appear so that we can resume our boat trip. Now we also have a good tide. Let us sail out. So, Excellencies, ladies and gentlemen, now the moon is just above us and we have a good tide, so let us sail out. So, ifua maiama no ia. Ole a tapa au pe ia le mtangi le momo'o nei le whanga whamai na utu le tofi o le taisi e lele. O le aua whaalepa le alenga nei a au mamau. Ai a ta seunga o le vausau tupu. Ma le matawai whai le leo alori. Ua lalafo ai nei le malu ma le malae le atata o le titi lavatoa ina ua taoto le lafo ia o le tama ma le titi o ngoa na whai ngai o le tamaita lau sunga i le taitai o le Sauniga ua Fa'alemālō whaafitai mo le taulanga sitia i le nei tai au na liunga lua. Sa e whaalatalata i lono nofo ali e whai mo tatou sui e se momoli le taulanga o le whaamanu ma le whaafitai lo tatou tua. Ia whaafitai mo le manavanga pa ia, whaafitai mo whaarumanga whaleanganga o laulawina mo tatou nei afiafi e le ngata e whaafitai ai le tua manunanga le lei. A o sa tātou whaanono ngā manu mo le tātou whaamoemoe sa lupe. Ia papale ia ni whalawea. La lafo ia ni la e yalo. A wā ngatonu le whausanga o le lautifa. E me melo iai fi ngota o le moana uli. O le nganga whaaftaile le tua. Aia le aso ma le whaamoemoe. Lele ua tau avaoto ma ua whaafotu ula le la. O lea ua tu manu i ulo lau. A o le mau i vane lau. A wao le ase tō wha moe afusia na ta whili me whaamoemoenga. E tau pale vaalelea pe ale ai lo tātou matai. Ai wale so o lea ua papala ba o le olo ngā maa ma pae ngā lei ina wasa malie le mai moanga le sao papa o le te tala u whau au ia sanga whaatumu mai le langi la utu la sunga i le taitai o le Sauniga ma ia whau penga ina e lana whau unga mana lo walawina e ala i lana ngā luenga mālo whaafitai. E ia te au lea vatele o te whaatulo wai le paia apu ngatao sau nei. Le fio lawa fionga i le tamaitai pānemia, lawa fionga fia me Naomi mata afa molinu le lua. Fio lawa fionga i le sui pānemia, le paia o atisao le kāpeneta ma fionga i minsta langolango. Le fio lawa fionga i le fonga fitalai o le maota ma lau fionga le sui fonga fitalai. Fio foi lau fionga i le sui taitai o le ituangai. Whapea le a fio sui mamalu o le palemene. Fio foi lau fionga i le whamsino sili, ma le vasenga o whamsinonga.
Fiolo fionga i lampaso malo Japani Samoa. A fio sui o malo mai fafo. Fiolo fionga i taifono fa pea sui mamalu o komiti fa tonu a le fa la tonga o va o Samoa. A fio o toa fionga i fa urulunga o mtanga ruenga. Ma fa la po tonga tu maoti o tatou malo. Le mamalu le uvalaulia fa pea Samoa o poto. O pa ia o Samoa i le afua mai le oneone le utufia. Se ia pa ia le oneone sina i le fale tapaau. E le aise isi e nā te toe seu fonga afaina le malu tau aso o le tafutafunga ma malu o Samoa ia no atu ia. O le whamoemoe ua whaataunuina i le nei afiafi o le tatala ina lo ia lea o le waafou e whaupopo e le fua waa le whaapatonga o waa o Samoa. E sui tulaga i le sā o le MV Lady Naomi ua loa lana tautua i le atunu'u e mai se le vao Samoa na lua e pei ona outou silasila atu i ai. O nei vaa o se fuafuanga luan mamau o le tatou malo ina ia launga tasia maanga avanga tau e una ia ai le saunga le mu o femalagāa'i i lunga o le vasa ai mai se si ti ai o nanga masani na fausia le nei vaa i lalo tula fono favao malo mo vaa lau pasesi ma ua whaatotonga ina fo'i masini whaanei ana poe folau saunga le muai ma mawhai o na tulimata ia le o ngā sami o lo iai le waa i so se taimi e tu ua ai lo tatou atunu'u e tolu fonga whale wa iai potu e a malulu o pasese whaatasi ai ma le vaenga e ta pena i tau mafa ma mai taimi o whemanga la ing o whainga malanga wa iai foi se potu whaapitoa mo ni pasese alo ia e malanga i le waa ua fausia fo'i ni pusa aisa whaapitoa a wale whela ua inga saunga le mua tau mafa tu aisa whaapea le vaenga e teu maruai uta o le nei polo ke tele sa whaatupeina i lalo le whainga paanga le malo Japani ma le malo Samoa i lona tau au whai e tasi te si iwa wha piliona yen tu salea ma le tolu sulfitu te si ono wha miliona tala Samoa e avea ia ue whai masui o le malo Samoa e moli atuai le angang o le whaaftai le malo Japani tau wala atu i lana fionga le ampaso Japani Samonei mo le nei a seta taua mo Samoa whaaftai tele lava o le nei waa na amata fausia ina le tausanga i lua whelua sfutasi at company fau waa o le mai kai Sosen Corporation i Setora Hiroshima Japani nai whaamtalanga o le nei sa o lona umi e fast food mita lona lautele sfululua mita fua mangoto le sami e lua te sifalima mita ma mafo le uta se lau valus fultone pasese lona whainga e lua se lau valus fulu tagata ia malona sausawa e se fulu lua note o le vaa o le MV Lady Samoa IV na tuua o sima Japani le aso valu o ke topa lua afe lua suma lua ma matalia mai ai na whainga malanga se ia taunu'u saunga le mo mai a pia nei e le aso lua sfur valu o ke topa lua afe lua suma lua sa whaau vaina mai le malanga e ni ali vaa Filipino e to valu fatasi ai malikapken insnia mari fai moli al fala tonga o va Samoa e to ono o le va al fala tonga sa awa atu Japani mo masina e lua awale fa tautaia oni ya o onga
ma whaamasaninga i le whaafuaina o le nei wa. E momoli atu ai le whaamālō ma le whaaftaitele i le sunga le kapteni, sifi insinia ma le au waa mai Filipino, ai taina le fo'i. Le mamalu o tamali i na vea ma au waa mai le whaalapatonga, i le whaatauteia saunga le mai o le sao Samoa e pe o na mori mawina nei. E mautinoa e le o se fōlaunga whaingofie. Sa folau mai ai ma whaingatā ma whitā. Ai si irvi inga i le alii. O na uauli masao la o tōu whaatauteinga. Whaafitai tai whono. Ionga komiti whaatonu. Pulenga marau whainga ruenga whaalapatonga o wa o Samoa. O na ole nei ati na e o tino mai. Whaamālō le loto tele. O le wha moe moe maulunga o le sitia lea o le au aunanga e maise. O le tūlanga le lei ma le saunga le mua wa e whaatino ai lo tātou tautua. E tautuaina ai fo i le whaalapatonga. Ina ia tausia le lei ma whaatino ai e inga uma le whaunga ino nei a seta tāua le malo. Ina ia tu maupea lona le lei ma le mātango fie tautua ai si o tātou wa tunu'u. Ia whaamanuia te le mai le tua i taitai o le Sauniga ai tainane le mamalu o le au wala au lia. Lausunga i le taitai o le Sauniga, Honourable Prime Minister, Honourable Deputy Prime Minister, Honourable Members of Cabinet and Social Ministers, Honourable Speaker and Deputy Leader of the Opposition and Members of Parliament, Chief Justice and Members of the Judiciary, Your Excellency, Extraordinary and Officials of Japan to Samoa, members of the Diplomatic Corps, the Chairman and Board of Directors of the Samoa Shipping Corporation Limited, Chief Executive Officers of Government Ministries and Corporations, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to be here as we gather this evening to officially launch and christen the newest edition and replacement of the MV Lady Naomi that has serviced Samoa and the Apia Pango route for over a decade. The supply, commissioning, and warranty of the new MV Lady Samoa IV is one of the long-term strategic plan of the government of Samoa, in line with one of its objectives to promote safe travel at sea and improving services for all. This is a timely celebration, and I wish to acknowledge the presence of the Excellency, the Ambassador of Japan to Samoa, and on behalf of the government of Samoa, I extend our utmost appreciation and thanks to the government and people of Japan for this very important assets for our country. Whaafitai, kansa stay orimasu, tomo arigato, dozaimasu. This new Lady Samoa IV plays a critically important role in the works and services provided by Samoa Shipping Corporation in carrying out their mandated functions of transportation by sea for the people of Samoa. This will greatly improve the capacity and capability of the corporation to accommodate the needs for traveling passengers on the Apia Pango route. Lady Samoa IV was built in compliance with the international regulations for passenger ships and is fully equipped with modern marine technology to guarantee safety and navigational bearings.
as well as location of the ship when it leaves Samoa waters. The vessel itself consists of 3 decks, air-conditioned room for passengers, VIP special room, kitchen and special freezers to ensure the safe keeping of frozen goods and cargo. This project was funded under the government of Japan at a total cost of 1.94 billion yen, equivalent to 37.64 million tala. This vessel was initially constructed in 2021 at the shipping construction company of Nagai Sosen Corporation in Satora, Hiroshima, Japan. Vessel details. Its length is 48 meters, beam of 12 meters, trough 2.45 meters, dead weight 180 tons, passenger capacity 280 passengers, and its full speed is 12 knots. MV Lady Samoa IV started sailing from Hiroshima, Japan on 8th October 2022 and arrived safely in Apia on the 28th October 2022, consisting of 8 qualified Filipino crew and 6 crew of the Samoa Shipping Corporation Limited as part of their training of how to operate and man the vessel. Today confirms the government's commitment to ensure we deliver the best service, which will greatly assist all other areas of the government's development plans, with one aim in mind, is to improve the quality of life for all Samoans. The highest expectation is the enhancement of sea transportation services, especially that vessels utilized are safe to execute our operation. I wish to extend our sincere thanks and heartfelt appreciation to the captain, chief engineer, Filipino crew, and our Samoan shipping crew for the safe arrival of the ship to Samoa. Thank you for your continued support and assistance, for it was certainly not an easy voyage, and that we are thankful to the Lord for His guidance. Special thanks to the chairman of the board, Afionga Tangaloa Fa'afawinasua, board of directors, management and staff of the Samoan Shipping Corporation Limited, for your vision and the hard work that was put into this project that enables its successful completion. Congratulations and thank you for your courage. Also acknowledging the contribution by the Ministry of Foreign Affairs and Trade, the Samoa Embassy in Japan, Her Excellency Fa'alemālō Perina Sila Tualaulelei, our very own Ministry of Finance for taking part in securing funding and other arrangements for this project. I sincerely offer my advice to the corporation to ensure the well keep and use of this government asset to ensure that it maintains its new and current conditions and purpose to serve our traveling public. May the Lord's blessing be upon us all and this new Lady Samoa IV, Soifua Mai Emanuia. Tatou Lady Samoa sa ora wai ni Sauniga ile wai fase ese ruba mai luna no fuanga sa siai Japan bata siai masuyo maro o Japani mangkapuni sa siai ya apa masuyo tatou malo tumata ile ambasa ya corona winga
ua mai au na mai tulaga masani i le whaasee o resa. Ia a reo o tātou whaatasi nei aso e tala aloa ia e tau mai o tātou sāko ia malona whaonga ina i au nanga o ngā te whani. Ia rofa rea tua i e whamanuia i le sā ai mai se i tātou o lo manue ina. Ia mai se mamanu le atunu'u le apa apea o na femalagāa'i ai. Ia dia ini sekarang